this is Bema Bawumia Akwaba had the latest hot news in Kwana Mede Bremo Anuti Sewunya subscriber ya necessary Babu Madiana watching and subscribe to the channel no Yobayan say over click the subscribe button now wabele notification we are video who preview be upload also what's up a Afriyie will like video no my thumbs up no fee share my offer so now we be here now we Akoto ewo Ghana memoir Afriyie and some other to your pencil. Yen yina ye pese electoral commission adwuma ye. Eyem mere edema ye wa abatuo. Yem pese ye batuo aba bewie na ebeye basabasa ye ebeye ntokwasem beye mudehwiegu obi ampe. Na eya desrede na medema Council of State say nipa baako a omuntu nofo ewo ne utterances ho eye mampeni Nana Addo danko Akufo-Addo ono na woye commander in chief Ghana Armed Forces we ya na wo ka gamante tufo no si yenyina yen kan nsem a nipa oma electoral commission adwuma ye ebeye de kakra mu omu ye mampeni ne utterances wakade and I know the Kumasi. I will never hand over power to NDC. Oh, my Jenny, me boy. Nana Addo. Yes. Nana Addo Casa. Yes. So, unya keka and somewhere at Tiseya. And this is not the first time. Wakeka and Sambia, a FIFA. To me, power ma NDC. Men hand power. You are watching NDC. Juicy News on YouTube. Hot news all time. Ne utterances no. As a so are very careful because see any kwan person wo kasa asem no. Oh. Ya to abewie nipa obewi ni no. Ya de tumi no bema no. Nana fa tumi ma NDC. Men fa tumi ma NDC. Me fa to me ma NDC. Na NDC ato aba ma o ma wi ni. But ni obi so onfa power ma o mo. So ono ne kasa Majari ne kasa enye asasi ya condemn asasi ya katre ne say penin kasasa una wo ye commander in chief Ghana Armed Forces enti sa wo kasa asem yi ensem bia tete se free wa no ba o pese dia na nkofo ye because sa corruption fight ya de bia ya se wa ye cleaning agent no nokura a compromise investigation bia wo mo ye enti sa unya kan nsem bia ti sei na memfa tumi ma we ya e free na de ko sa asem no a aye free na no ba no on stop it because it's not good, it's not right. Yanya diesa. President Neno. Asesu ojai. Na asema wo can say president na kokano. Asese ojai. Se sa na okano a just one be voice na nanka. Ena memfa tumi ma won. Memfa tumi ma won. Men hande power ma won. Say yesi ye pe abatuo mu asomdie. Se bibia be ye fan ya. Sa utterances no esesu ojai. Ate. Yo. Mebo president me ma producers na pe in the naman. And my daddy wouldn't say anya first time one sa di we waka. Oka pe yemfa wo se o aya me no ye ho argument I so baby anu wo gina no. Enye baby o gina. Se wo gina campaign platform so a dia na me pese oka. Se wo gina campaign platform so a ye MPP amanyo ko campaign platform mpo a wo ye oman ni nyina agya. Uturu ntafo a wo ma ba ko so nya ba ko. Mene mo gidie se efunu no ani abie me gidie se kwase ani betia ma agoragu. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Say de wa ye bia ma santeman no wo san NDC ho a
ebopoa na che se wa branya me bo ja sa gidie no ni titru ne John Mahama enti anya afi na me kwa gina na makobua me nkwa gina na makobua se me kwa akobusam se wan kwa na betimi aye bia ma santeman wa bra minim de wa ye bie na penifo so se de onim to ne de ne gina kire pon so John Mahama ye bi na no me say okasa na wo se agume okodu otumfo ani mo ankasa ma appoint we yo wan ka bi so wa ye aduma ma ye nie unim ofuri ko gina ho a ma appoint asenso boachi o jimi fo we wo appoint asenso boachi ne so nyansa ben na ne so fa so ma santimane den o ma de gu ana ma appoint na po ma appoint we na ma etu appoint obi a na santiman yamen yes na po abanti bia yo oh tina penifo se yesuma benyansafo yesuma begina na montenten na onim ade a eya me yapa saada no se na me BP level e was sura ke dia mo ante de na Samira timi anante ko Kumase akojira kejetia market man na offer John Mahama incompetent 8 years wukun so sad ha me hwe Samira sa na my sister abuni nyansa na de wo de ojimi beni watimi anante kwa ojira market John Mahama si ye no mo okuru sun ye bi 8 years na okuru ye bi na offer John Mahama incompetent I'm like sister Jai Kwabra emana okoshia wo mo no oza me sister wo oh yeah I know ena oba so already kwa wo o say na boku unim wakasa de bia metie wo a bebufu me say oni me ya kamre bi Kwabra ena after no unim ene nyankopon na de wo ko obe frame me say Lepoku, if you make cray, se me kase ni MPP ni bi mo anyakopon twia me kanu twia masefo nka ho. Na enye sa agro na medie, mi hia hwe wo ho, emfa me kopani bi anim. If you make cray me be ye campaign John Mahama. Na obi mana no ntia me na obeti. O se so me na say sister we dey mintimi kan no radio so. Debio, 8 years no CB. She was just telling me that Debio, nanti nka Samira opeja otia ohunu market no ogina mu no kura no. Enka restrain ho. Na dey your campaign. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Obi ye bibi no obi benefit. Enti I don't have any problem say ogina market ni mu. Say John Mahama ono so buy no MBPI bibi. Eya ono so. But ujina dia John Mahama aye ni mu 8 years no kru nya bi uni da you so John Mahama uni da you sort after omuko yi 200,000 Ghana cedis hi egedifo obi a ono sesa dwa yo sesa ni sika ko dwa so ene wo wagu ni sika wagu ni dwa wo ma ni sika ahye omo ina ye hiafo ama ene omo no omo jedama etusre na wo mu wie ya they say Samira say bibi mamo into 200,000 Ghana cedis. Mrs. Tana omuko hu no what you do mo why the masters mpre no so two masters you omuni say sa edofo no obviously ko na bo wa bongu Samira Mrs. Tano say ko na di ofu ye chi a enka obeka tell say me what you go be training here pa no o ti wasa na bibi pricking the conscience where am I ni bro for crown so nye no kan kwa o se ni kasa nyina basa etu ara nim sa na o se eti we crown no mo se ne hu ofe we now nim say nyansa bia ni trim no dia no be etu o say from that day on no say hey am I your semi enkwasi asempa senti ye nya bibia se medi anim se emfuyi Aremeyaw say we say we mobilize omo a omo start aduma omo ye John Mahama campaign me no kase dia working and no say omo share frame Aremeyaw nana unim sada no me wodem sana me ho wo so say senka okwa no kwa no anko gina market ni mu Alfred John Mahama incompetent akamepe wo gina dia facility a obedient inside here within 2 years 3 years
Ukunanya 8 years. Onyebi. Second phase ni si. Second phase you okro onye. Muntimi anya ye. Beyond that no mwabu. Almost stops. Epiomo kogu race course. Any bantima kwa mu. Ye na ama bantima any sa congestion aba hono. Yeah. Ekwana si. Uwie ye na wugina wa na no mo kasa. No wase aka chom say John Mahama we die. Never again no ye power. Then I'm like, sister, what is this? Sister, what is this? Don't do that. Any time of Beguma if you didn't draw. Oh yeah, Kase Ukrubeti Ghana neko. Me new ni problem. Akoto to abo. But say John Mahama facility mo ukrun timi nye bie. Now say the dinner temo. I have a problem. Ukubokwane enye nanu ya na poka kachire wiase nyina se Akufo-Addo oya adwuma se Akufo. Na wonyina Jubilee Park baby Akufo esi he no aka. Wo mo say no mo yo. Oh sorry. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Senior, my Canada, I may say Timu Bimuno. Am I your cool being what we are seeing her? It is a Boboku. Am I your Sam? And Agukensi and your pet. Bakuya grow. Bakuya serious business. I don't see. So what we are? Jadi nyoma dada. Tetefua omo asante memu ama omo ebe so mu kura mu ma ebe ye se omo ma enso be di akire ma ekoye se oh fanity se MPP ene kotoko eyepe na kwamna ni pe bia wadwene se bia na adwene no se bio eye kitwa bi te se entati abamoku adwene no ase ebi ni on pokura nkeye den nkeye na so wode ago kensie anase ago disem etoto amayosem ho a kwabra na oye mamboye ni yeti ameka sane se ba ko de se ne yini din ne honam se no eya agro se kotoko ene has ko bobo a me na epoku mesim ye kotoko ni se den ye de kotoko atwa me fruma ya me ye kotoko ni because of ebi a me tribe crampoa anase sebi se me de sienti na me se me dokotoko a kotoko ye se kotoko a de be se aye me fufuo bi a ano ani ma ben kwan ano kra no na se kra fridge ba ye kra o de kwan se fridge na o de fufuo ni su ade a ti a fufufuru wa pete bi ne eyi so na o say you need to go to Koinye into by 12 near the fufu abi e mo trade ya say what I say na people were so smart into making people be indoctrinated to believe say kotoko any MPP epe oh yeah anunti kwabra obehwa me de me MPP na me pe o se ofui di animu se odwan di animu se aboa dwan me di animu onfa ho kwabra nipa o ma asanteman ani da ho kane ewa mayosemu efiri kwa me nkroma penso bepem ne eye muntaka because ono kwa no ye bibi ni o wonu se muntaka no ye bibi now me sure say e hona wo koye na odan na chi brechi ye no ene ma sanyansa ne ba na adwen se bi wasuansuo akoswansa na wahu die mu oduro kwara ene yes ye ka the constituency a omonya aban ene amayosem so fa so wa santima mu a ya so ase e ho fete menhia like menhia bro no meka menhia krodua menhia na meka no yes aso ase o fete no so in terms of constituency a any the larger picture crown no aso ase very well developed menhia constituency well Mrs. Sentiment can you see a friend say ya Jankuma oh well Mrs. Sentiment one on I mean to me can ask me you say oh free mampon di ya mean to me can ask me but sister
Jaisa. No. Sister. We are creating a creative art card to help our artists get visa to go and play shows abroad with I'll grow in this. Now say there was a master table did not tell no. Listen at them no. No, I'll grow in this. They say we no wanna bees. Sister, I'll grow. David unim. Mestre sister. Minia band mean can kese. And the man was the mean come for sister. Free agro him. The one no kodi. And one was up to date or person irrelevant to agro. After 5 months because Jankoma. See me, sister. Obeme before ba. Oji agro obeme before ba. Jankoma. Why occupy a creative arts? Creative arts industry. What occupy as executive director? We need appointment letter. A year president's name appointment. Yes. Oh papa, Emma appointment. Uni appointment. And wow. You name how much you take monthly. Yes. You name allowances awoje. You use agents in the car. We use one car. Fuel bibia obia nim. Driver account. Idi ami krano onene ba wanga ami. Omo ni kwasasem wi. Wanga krano to otemu no. Sister Jai. You me happy pa. Now when was say woman Ghana na nyom to for kwa bruchiri. When was say no. Mama Ghana no na enyom to for akwasiambo for je wo menu mienu wo mampon. Se woni mampon abakosema akwasiambo ampofo je na odi abruchira trenchwe. Trenchwe de bia no koboso. Ati say de woko eha no koba. Jan kwasasem no. Be kasasem we. Sister Jai. Emaya menu ye pacho. Won say wa me. Wo mampo moja ewo mu kakra ntunim nyansa kakra. Akufo-Addo de no edoso. Akufo-Addo mfie jimi no. Edoso. Emaya no. Ya doso. Sa jimi no a Akufo-Addo blood ya doso. Wo papa side. Akufo-Addo blood ya. Wo papa side jimi no. Emane override on side. O ma me side mampo mfo ye nyansafo. Ya affect no. Ye nimdifo. I see a twisa aspect of emoja no. Into a free no. Them papa side no nonsense. What we found mother side. Man from my mother side. Mother side. Was a trouble. Man from my sister. O papa nonsense side ni January. Ensua wo mo Jankroma. Mesrew. Wo free efio. O papa ne free wo. Wo ya santini. Wo free wo na fie behave to say mamponi and behave to say a friend say Akufo-Addo fie Gyamfi no. Don't do it. Where sound you been issues? Menye be kaya bia any creative for a chewa kwa broche na usa that chewa e ben for sa 19 years for TV so odi kwa broche be ye ti kwa yi o be ye sa wo kwa broche eyi ba ku efie rei odi na wo kwa broche abroche ko creative there obi a creative there say be mama card say papa nkwasi akeka no and we sua bi no obeka ka kire ye be mama card and ye mama card ya wo Jankoma wo say wo say and wo ba be dia dia no awia sika wo ni abroche kwai na wo no on the CM business na wa wo ni mkrofo ma kwa abroche okroma ayi your friend say Santo no mfiri kwa abroche ya ayi kwa we Santo ona na ka ayi hono ayi there be Judas kwa broche na wo Judas was Cincinnati Brody be say wo ko ba tentwe and then how the way the better than go piano that be on the creative the head and breast kwa bruchi Ghana for you wo de bia to sa from na je ko we kro be ye campaign ma mo kra kwa bruchi aba ayi your friend say say akwa dia answer chumlanga dia say AC achini oh do bo kakra jinkra twei ba ma nya ba ni ayi oh lucky man as wa yare be 60 years ono kra wa kwa brochire ponkuma ya na se wo ponkuma yi kra oye mo advert last ayo mane from phone kwa ponkuma ono kra kwa brochire wakobila ponkuma sister never ya wo to nyuma na se nyamia abra na so yi sister unim ye dina o de o papa no mo anya ma no mo enjoy no quiet se mo de ba enye yie ena me sister suban we emfiri mampon emfiri efi ho mampon for ye ntesa enim nyansa we ejimi from papa side en wasua na wo bekeka
jai one hwe ankrofo no benya serious problems the other thing was no ompekra village ono transfer wa wo si form atetare no sa atetare dan ho abesi form emfama ni so man di ba problem because before there was system no yankoma enye ready for monko dem be a creative as now to no uni appointment letter and atwo na wudi o mansiga illegal ene aban obeba no so wo chew a prosecute na dem na we ya nwanwa aban ya wo so watumi aye free SHS afi no so wo de ho mrako you know aban na ka cho so wa ye illegal afi no de ho mrako and me kasa asem we bio me nanya o first and last and kasa asem we bio mun se fie na mun niska no am papa wi amamo no mun ye no obi ani mun ni asem and our sister meant me in fact my duty to protect your interest enti my agronum emamuda montra musumu nam mo enjoy of for win show mu na wo de wonya bi ewe na mo de jenko fosika mo nwe na mo enjoy na yes you heard the baby ade abrabo fa mama ya ade bi be ma ye bu afukra na china ye tese wakanya that's what no she is my sister and I need to protect her interest say mani nyimi biem ana se obesre say omani nsie ya Owusu Jimmy e be de tua asho se wonyi me sra say omani nsie ya pato nyina wa Jimmy na ye and I'm ga ya no ne papa side ye mamponi bia no wa Jimmy kwase ni mampon because GCB so and our heaven was we subscribe ya omodi ase obe subscribe na wa like it na fi wa wo so wa share video no ama ofoforo so ebi ahwe also wetimi akire wa ya for ye se we gina ho e wo comment box no mo beti link up in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.